Ghana why high. A Ghana constitution or person was seen it last. Ebubuno and the social media. Quale champagne for shed and school for the check. Now about social media, like I said, media we no any cocaine, a week be 5,000 and no. Now I kick a same assembly. Also one on your face. And some no Eswa. Na ya my self-acclaimed queen. Afia Schwar. Afia Schwar, you'll be just one of the and you my airports will many more dear to say the air trending near you, Bibia, Efanu, and Fanu, when in a nom, about 2 more ABS as one is a new man and Queen Quad and I say, will be and me, cow, not dear. Wabeka ede amanum na wone Aisha modi akasa ma yese nkasa bebre so de mfunso anye den empemu de biara eda na obi ni mom se asema wo kan eye ne nokure sema na se ya ade a woyem se asema wo boss so na eye because of wo kan de yi eye Aisha modi ehi obi entimi enchem na ye nua ba ya na ye mami di nsemo etuja eba na se Aisha modi ebebeka se wone ye mame Anika apel just wa ye wife of Ochame Kwame wa mani sika bi that was in 2010 ama just mame no enya de se watua no ebesi sa breyi na no krampo no okeka ya no okeka ya kokosi se just nega krampo no wa man amount of 2,000 Ghana cedis and we free on one kasali pem ena dem man na no na just via ete ye no anu no just na kuma ehuri a ene say da bi o ma mi pa de na wo pa kire wo pa kire say da bi o na wo hwe mi ana say den ana say just 2,000 na me we krampa me no ma india hem krampo na just Masramo Mushe say video we mane. A serious allegation. Okay. A serious issue. Share video we mane. Sa police if one chi Afia Schwar wiki ya yeko wura mi ameko police headquarters. Hey, any na yes. Mi ameko akoye complain. Mako police headquarters. Na oma be ni yetemu a. Ya na edu ba bia. Wobi kura ya koronfo kokoro no ba na wono kura tuni aba social media aseme mituni kokoro no bo na mikunkum nipa na wona na mo free so bo kwa chi akoko akunu akoko ko bi obi bo de na on de a chene de na kwa kotu yanchi no Afia Schwar wonya above the law. Okay. Dabia me kaso gano wadi nkwasi asem Ghana ha che. Oh, ya na wo kan bia wo ya wo bi se na wo di na tem na onu na mo ye han da bia me ka se ye wo Ghana han Afia Schwar di ahemfo wo Ghana anyina atam wadi o mampani kofo atam da wadi o mampani mahama atam da wadi yam na agodan ko akufo ado tam wo opposition wodi na tem ya papa Kwadwo Safo a ompe na wo kasa koda wadi na atam da na say police girl wo and will be in a tamwa. Ya no de wo ko apai. Ah, sa foolish girl way. Now what to me pa aba kick and something at the end. Oh, not here. That be am can say oh. Ghana ha say obi peni Jimmy Jimmy. Now open kwasi asemodia. Now what na one akobo NDC and MPP. Ghana ha say obenya support na nkrofo. Say the obenya support because they say no obi peni Jimmy now sabi o mame kan say ya beka say na Afia Schwar sabi campaign ni ade yakora wa yie bi ma MPP awa by the power sabi police peni no ate wo ene de o ma wo nyina ne ade aba na de wo aba ye chini ne ya why now akudo ye beja ana wo police peni ni kura abetam to se yan kwacha na kura wono no office woni minister wanu Afia no office woni MPP woni pani bi oh lawyer bi etie nkosi hu na ke ya de besi ba bi a minu aba na ye wo memu a na ge de ba bejina na ena me de week bi a ena menum wi minu aba me say twa sofu Kumchacha me say
But more than share video we mame. Yan Afia Schwar nega. Yan chena. Me am a police process. Akaya report. Na odifo ma dodo na ka say even how wetimi aba bontia be ka ayesa asem we krampo no wonsem fata say ye akwada ye pe na wote ne nche no kwa ye makwan ma ne titim because enya tete pa bia e na wode ma eye enkwada no ne ne ye ni su no ebetimi afete eye enkwala na na me nua ba on say obi ne ye ni su no hwe da bia me ka se di odwan te ye no sa na na mate ye okay Sadi aponche tie na sa na mate ye eti wono no wonam wono daachi bia ede no wadi beja ne ma okay ede no wadi beja ne ma me nua ba me de ni wi na asem ni na hia me o ye chena ya de me be kwa lab say we no because ye dey say nkwada enti ne nche wo nim say bia nkwada nso wo kire wo mo ana say wo mo ko bi say ye chena na ye de ne kwa lab be proof ni moja no okay a kire say wi wom so okay kra wonu bi ana nim akan ye wasi koke ni wi wono eti ye chena ne kira de ne kwa lab na proof ya test eti me de say ya miminim girl no miminim no meni na ye adwuma da e wo kasapa FM okay meni na ye adwuma wo da sabe minim sabe wote ye eti nsam na wo ken ma ye mfa na ayi mesi ye no kore onu wa na aka ye no kore eti no kasate so obi a na dwen ye adwuma o kasate so obi a ya hwie kresin ani patura afra ye gu ne tiro okoka obi se ene obedi watam ena wo ye obeyew ena wo ya obedi watam hwe mame nka asam nkyerem ya na your respected listeners any viewers mo amutie mo amohwe ye data ye respect mo a Afia Schwar wonye obi enchenga wonye woni pa bi enchenga na hawo na wono what say oba wano bagaya se Préko twe o ja wasem odifo na ko ha no ato dabi ne to mo say oba wano bagaya se Préko twe wo sole ya obedi obi atam Ghana bedi obi atam Ghana na ya wo Ghana na wa betre social media say wonu mu wi ehia koke 5,000 a week that police for wo soldier for wo BNI national security for ni penifo ho yan to me invite no man into any statement aye hia ni biba ene obi a wonni mpani bia naka wono de ya frɛ no bɛkyerɛ wa yi ni ya de na to 3 days ni ya de me court ye kwa check no mini aba ni ma bi o wa ebufu na odifo say ye nim say yanchi nyoma bi say enye dey antumu nanso so ebinu mutimi get access to it ewo manyi emu no eno na ma ye dwen ho a ye hu me pese mi hu say ade a yanji ntumu say osofo wu nim say wa sore enya de so obi betimi a hye ye mini skirt anaso obi betimi abo pants any brazier dey aba betina sore na say ukohu say anase ye beto say ebi ete wa sore a na eden na say adwen be ne emfa eye wo not just a me kasa software no kra no me enchachile be na me ma members so how good enchachile teaching some our members here member be no one mo be say pint access atade de abetere so de na so o man aye de ye kasa ya ne ye ngisa de ntu na so obitimi nya bia na so o man na kasa ne ye hu ya ya me say Ghana emra na e wo Ghana no edibi enibi okay eye simple and short thank you emra ni dibi enibi Afia Schwar no nyina wo no emra na eni won sofu Kumchacha no kure pa da mini aba me kacha no kure emra no eni won eti won to me pass social media no so ebe kicken some a won pe ebe ye de won pe eti me de me say yenye den yanchi na me amekwa wo no makwa akoye report okay
Yo na we dey dey nkomodidi no eba eye na wie ya enesa de di echa eto se na no wukwa de ya na jese ye mampanyi ebebe announce ye se ye COP Dr. George Akufu Dampare wono na eba be take over Inspector General of Police ye akonya no from August 1st just wono na se wo ye acting IGP wono na ye yi na jese wo baba be di ye papa James opon banu na dia na se wono na eba be hye na nan emu na eja say na wo hu eye papa no esi efa di bre na ide ama no ese efata no ama me da se awon fe da no be 2 weeks ni na me kan wo baby say obi ti say Ghana ha ya won penifo COP for commissioners for bi headquarters ya me kan wo baby say Miss of Kumchacha baby a Ghana ye niam akoduo no any security no akoduo na yakunkum na niam na yama bi akoduo ni ya ye hie ni pa me nsa bi me kan Commander 1 COP Kofi Boache Commander 1 and the COP tete nyuhono so what in the dia nyuhono kromfo no wo hyeto krom oba bechew wo de hyeto krom nim fa bo to so obeba bechew tete nyuhono ana dampale papa ya ye Mr. George Akufu Dampale minim papa ne pa minim ni pa ana minim so podwuma say ni pa mi ensa we ya me kan yi eni ahin na o man pani aponte Dampale de abai eti ye de urade ase minim say obebo adwuma di obebo bi mi woni mu gidie so obebo adwuma eti ya mani nyame nhira ema ne hyeden ema na hoden akukuduro onfa me ye adwuma na Ghana entumpon koso ko Ghana se ekunkum no adoso ofa ha na yekun ofa ha akunkum na doso eti ya papa Akufu Dampale akukuduro na wonante bebo adwuma na Ghana enya ne ntoma pa infra ba me de America masia kanibiem akane quote colors odi fon kwane ne brofo ade ammo say mu invite Afia Schwar ewo police headquarters na wi ni cocaine na wose wi bia wi ni cocaine na wonum ni week bia wo hye na nani aya kasia te se apotoro na wadi pa social media ebati ntesuo no ene se nkurase ne ma no mo invite na ma tuo ni statement ya na mo nkohwe ni mo gya mo a na wo bi di yaba na mo yamo ade nsa mo ba wura sini pa na yaba kike bi ga kire mo Ghana ha o yaba kike bi ga kire mo Ghana ha ko ga no wa na bi nsa Ghana ha wo mu obi ga Ghana ha obi owo Ghana bia wo be di natam obeye nipa no na ya na kokan se bia na wo bi ti wono no na wo mpani fo no girl yi wo Ghana ha etwa wada pa didi o matam yi wan kase yo fe na bodi ye kabia ya na mo ti wono ma ne wodwa ma se wudwa kwa akra fo asem ko o ja wasem o ya bi wudwa kwasia de bedwa obi o ye kwasia ne bedwa nyansafo onyada nyansafo bi a ade ne comment ba onwa obi o de comment be ba a wo bedwa bi a wo kwahia wonya kwasia wundwa no kura na be kacho Ghana wa ye han a Ghana constitution no obeso osi ni trase ebubu no ene social media kwale champagne fo hye school fo ni na hye na wa ba social media be ka se media wi no any cocaine no a week bia 5,000 no na wa be kika sen kwasikasem wi wo so wa no nyefe wa no kese bagaya eti se Préko che wa no bagaya ti se Préko che na de be kika kwasikasem wi udwa kwa wa utie me no masa udwa wasem okura ho so nyoku
Masa yoko. Oh, di for ready adobro. Ma me sore nko. Oh, the men sore nko. Oh, ma. Ya di nko mo na si anesa na men sore nko sa ma ni ye. Afutu a wo de ma hwefo ne tie for wo mo etie wusa brain na chese. O telephone number ade atuju e bia na obi be so na obi kasa. Omunye WhatsApp ma me 0542 515128 054251 another 5128. Mami chia me sister Amma. Wo Amsterdam, Holland, Amsterdam, Holland. Sister Amma, me chia wo me say woni nkwala ni nyina mo ho eye pa. E na me sro e bi awo Ghana ha no ma na eburuchira. Me sister owodan a wasi ne kama ai dan no bibia bi wom hey edia ben security cameras edia ben car ai bi apesa wo rent efie na nkas wani boss wa apɛ no wakai heaven se bi awo Ghana na ma na se bi afura brochire ba Ghana na wo bedu a na apɛ ba bi a wo de wo busua ne bɛhen na matena edi be ye bosome miye no na awotwe me yensa ba chew wada woroma me number na me di tu dwa no me number no a me di tu dwa no betumi afre me so afre me a me connect number foforo de amount no wafre no eye dan a wa wudi wani bodan no na hwe enkonwa egum empare sisim dice ya to wom kama bibia wo fie wo 24/7 bomoden wo Ghana wa brochire na pe edan na wonne wo ma asue wa me pacho frame number 0542 51 another 51 28 0542 51 BM28 mami chere me am di pawe okay me refer na dia intwem Dr. O mami chiao Dr. O USA California Dr. O nyami shira enkwatenten enya wo dia mia minua sofo Jesus abrante a wo UK every year amako ayim nyami shira no no kese Ewrade lift on more sofo Kennedy afrepoku machia wo da mesie chiao sofo titibulum Kennedy afrepoku woni Bishop Adontem Boaten USA Virginia Nyankopon shira na Ewrade no kese ena osofo obidie aba udini ya me too much sofo obidie aba prophet obidie aba uwo kumase nyame shira wakoma penti ubenyin ache. I love you and I like you so too much. My name is Reverend Bishop Evangelist Pastor Apostle Kumchacha Kum1. Anything you can call me and we shall meet next time to discuss something to you. Bless you. Today I'm very tired, but I try my best to try my spirit, and then my spirit flow me to thank you. My blessing. Ebusiafo aha ena ebre my kwan ma yedi edwumadie no esia enesa se dedi kan ekan ne dedi kan a wo share your channel ya na hu ben ya so subscribe to your channel no like your videos na share all the social media platforms and so na follow your IG page and your Twitter page so @tuma_gh_ Facebook and so @tuma_gh na ebiemu nso so no just say wodo comment nso so aba na emrepem no ye bekin kan ede amammo a mo join na ye ya for mensa ej Daniel Mawuto Teflon and Wisdom munyina no nyame ehia mo ewo mo bra munya ya mode ehwe ye ne mo comment amode eba ye na me de mo esie no na mechia me cameraman Yamsin Jamaica nyame ehia o so so begina wo chichi fidie no ene mi engineer baako epe Andy nyame ehia wo so pa media ene akua sikapa dasene ye besan edi ehia ebi makram